Okay, kia ora i te whānau, so we're just going to quickly go through Toia Mai so you can hear the kupu, feel the mita, feel the beat, and just know where you're meant to be. We're not doing any of the movements or anything like that, it's just the kupu, the mita, the beat, and then, yeah, and just the movements forward and back. Okay, kia ora whānau. Aha, hei runga, hei raro, Hi-ha. hi-ha, aha, toia mai, I te waka, ki te urunga, te waka, ki te moenga, te waka, ki te takoto, rāngai takoto ai te waka. Kumea mai, I te waka, ki te urunga, te waka, ki te moenga, te waka, ki te takoto, rāngai takoto ai te waka. Hi! Boom.